Kondisi dalamnya juga masih bagus guys. Kenapa enggak sih anu? Udah aku bawa terus. Wow, shit man. Nantang-nantangnya Ali. Ini parkiran motor, satu motornya dihargain Rp5.000 per motor. Untuk Sabtu Minggu masuk ke kampung ini kita membayar dana kampung yang di portal tuh sebesar Rp5.000 juga. Jadi untuk total Sabtu Minggu untuk camping di sini menghabiskan dana parkir 5.000. Bukan begitu, Bang? Ya. Udah, Ini turis kami. Turis kami dari Shanghai. Udah. Oke. Turun dulu. Kalau kali azan tuh jangan masing-masing. 17.00 waktu Indonesia bagian Barat, kami melangkahkan kaki ke Lok Matai. Yuk kita jalan. Alih guys, jangan minta ke aku guys. Wira sama Arvins. Oke, mereka sudah beristirahat di shelter satu rupanya dengan pendakian 5 menit. Selalu mendorong sampai mati. Oke, semangat tourism. Semangat. Cair keringatku, merah darahku. Merdeka. Jangan pernah naik gunung lagi guys. Rupanya tidak seperti dulu lagi. Tidak seperti dulu lagi. Ternyata. Fisiknya bang.
Bergetar-getar nih betisnya. Oh, oke. Membuka sebuah tas dia si Kiki juga ada Sirian di sini. Nih, yang punya pomegrantum. Udah lemas. Capek ya, capek ya. Apa nih? Dulu guys, di sini zaman Belanda guys. Ada ini guys, ada balai. Oh my god guys. Di sini ada balai guys. Takut Ciki. Nah, Takut nih gua Bogi. Tuanin ah. oke guys. Tuanin pulang ah. Yuk, kita jalan pelan-pelan lagi guys. Udah luar. Bentar, bentar. Santai guys. Tongkat kalian bagus-bagus sekali ya. Oh, mak tongkat bagus-bagus ya. Lu lah punya Sirian nih, mana tongkatnya? Kuat nih. Lain emang desainernya ya kan. Siapa yang desain? Wah, tiba-tiba ada tepar. Oh my god. Lagi-lagi kejadian yang sama terulang kembali. Apa kabar dengan memet kita? Ya. Oh my god. Amazing, amazing. Jangan lupa kelas subscribe channel gue. Keluh kesah selama pendakian sampai kemarin. Enak untuk pendakian kali ini yang keluh kesahnya sih nggak ada, cuma Tanto yang buat gue berat. Berkeluh kesah. Ini rumahnya nih. Perasaan kemarin nggak kayak gini guys. Kemarin datar guys. Kemarin datar guys. Nih, cuma 3. Oke, kita akan lanjut berjalan. Oh shit. This is not the end. Everything's beginning, just beginning. Just try tonight. Don't say anything. Don't say anything. This is not the end. Everything just beginning, just beginning. Aduh, apa tuh? Aduh. Apa itu? Duri. Hati pohon berduri. Berduri bukan. Ya jangan seteng muka lah. Siapa kan sob aku mau buat nih. Sila duri. Tuh. Apa kabar semua nih? Tonight, whole world in your eyes, and I feel your light. At the first time, my soul in your hands. This is our one chance. Waiting your whole life. Just try tonight. Don't say anything. Don't say anything. This is not the end. Everything just beginning. Dia kayak nak pulang. Oh my god. Sakit. Oh malah kali geng. Pendakian kita di atas berapa mppl? 500. Oh my god. Thanks for waiting for you. Nah, ini kami sampai di sumber. Dikarenakan musim kemarau, panas, sumber air di Lok Matai ini sudah kering. Maka kami harus menghemat-hemat air untuk masak, minum hingga perjalanan pulang. Kaya kalian ini. Ada nih guys, netes-netes. Daerah. Guys. Berarti hari ini kita harus mengirit-irit air untuk masak, untuk buat kopi dan lain sebagainya. Whole life. Just try tonight. Don't say anything. Don't say anything. This is not the end. Pindah situ. Pada atau masih sempat kentut anjir. Kali kok. Teti itu semua. Kepala. Nih, nyerah nih. Ini.
tidur nih. Oh, nak bulu pinggir karena duduk situ. Oh, banyak dia. Oh iya. Wih, sampai atas nih. Sampai berkeringat-keringat kayak gini guys, tuh. Netes. Kalau mau kubu kan kejak sih dong gitu. Kejak dingin. Jangan kena matras. Enggak lah baby, aku enggak selasak itu. Am. Enak kali ya. Enak kali. Tahu all. Tenda ni agak hadap kemari. Angkat tu barang. Try tonight. Don't say anything. Don't say anything. This is not the end. Everything just beginning. Just beginning. Oke guys, Memet lagi masak sama Is. Mama kita lagi potong-potong. Iya. Ini masak untuk berapa orang, Met? Met? 12 ya. 12 penduduk apa kecamatan tuh? Guys, kita lagi masak sayur kol guys. Baik kita Met. Oke, udang. Lagi sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Dan Edi Jumatika juga lagi sibuk dengan kamera mini dia. Dan Arvin lagi tidur di tenda, menikmati tendanya yang kecil itu. Dan Tanto lagi sibuk main games karena dia ada jaringan. Jumpa lagi sama saya dan pasukan. Kami lagi ada di satu gunung tempat wisata yang sangat baik. Coba telusuri ini Gunung Luk Matai ini. 8 tadi. Kita sampai sini jam 8 guys. Jam 8 guys. Ini menentu. Wih, udah masak nasinya, Bro. Padahal ini udah cukup nih. Betul. Saya terapi dulu. Nanti kita akan. Wow, ada abon. Kira mana? Sini. Guys. Awak di sini aja. Jangan. Ambil lah kalian sini. Ini bersih. Udah nih abang punya saffronnya. Apa ini? Jadi program perdebatan. This is a perfect night. Ada nasi Tanto. I wanna see your light shine. Lagi buat kopi. Everything is alright, alright. We will be together tonight. Whole world in your eyes, and I feel your light. I the first time. My soul in your hands. This is our one chance. Waiting your whole life. Just try tonight. Don't say anything. Don't say anything. This is not the end. Everything just beginning. Just beginning. Bags are packed, are you ready to go? This time tomorrow we'll be on the road. Riding with you in the sunnier days. I wouldn't want it any other way.
Oke, kita akan melakukan suatu eksperimen bersama Edi, Aulia, Safro, dan Kanto. Enggak. In the air, yeah, I feel it. You better believe it. When I low, yeah, we going high. Gotta climb to the top, but we're never gonna stop. When I low, yeah, we going high. We're going high. We're going high. We're going high. Yeah. In the air, yeah, I feel it. You better believe it. When I low, yeah, we going high. Gotta climb to the top, no, I'm never gonna stop. When I low, yeah, we going high. I said I woke up, then I got down. I told you I don't play around. I'm coming, better watch out. I'm coming, you better watch out. We're going high, we're going high, we're going high. Camping semalaman, bakar daging, cumi-cumi. Adanya Aulia nih, cantik kali mata tuh guys. Ada Edi Jumatika. Oke, balik lagi ke channel Edi. Ini ada Mufid 06. Syuh, buka dia tuh ya kan. Inilah pejuang kita waktu pas pejuang apa tuh namanya tuh? Mancing sotong ya? Ya walaupun lepas. Oke, kita Apa namanya anak cumi? kita pakai nanti ini Safro Dion. Dulu guys. Subscribe nih guys ya nih, Dion YM. Safro Dion. Oh, Safro Dion YM. Jangan lupa di subscribe guys. Dan lihat video kami petualangan Malam kami sampai kemari jam 8, kami masak-masak. Beberapa kawan kami juga pulang. Dan setelah paginya kami bangun, kami melakukan atraksi loncat-loncatan, jump cliff. Mau buat jump fire kan. Lompat-lompat jalan pakai api kan, cuman gagal. Gagal. Ya, bintang kita nih Safro Dion nih lagi kemas-kemas. Buaya darat guys. Di darat nih guys. kami adalah sang petualangan ala buaya darat. Tetap strong. Walaupun Indonesia adalah mereka, ini lagi petualangan air guys. Kita, jiwa kita harus merdeka juga. Dewa. Oh, lagi-lagi sumber mata air kita habis. Kering. Kering. Ada tetes-tetes cuman sama kayak tadi. Tetes-tetes. Nah, ini air untuk kupu-kupu. Sini aja guys. Pasti kalian bertanya-tanya kan guys, di atas ini apa nih? Ini kompor portable guys. Kalau bisa jangan dibawa guys, merepotkan. Jadi keputusan sendal. Ini yang paling tidak disukai dalam pendakian nih, makanya jangan pernah pakai selop guys. Metal kita guys, gak percaya anak metal guys, lihat celana guys ya. Ayo guys ya. Dosa jariah. Aurat.
Ada Bang Tanto di sini. Lama kalian. Kan sesuai dengan dugaan kita tadi, kita bilang kan kalau ketemu Nanto. Oh enggak, kita juga apa tadi? Baru jam segini kita sampai. Mendekati betul. Kalian nggak tahu perjuangan kita tanpa air. Tidak, kalian mana? Bang. Bang sembunyiin. Stop. Mana lu ya bang? Abang materinya, Bang bisa tuh. Ayo. Ada pembayar kalian. Air Bang ada? Hah? Air Bang ada? Aku ada. Ayo pakai yo. Oke. Pembayar kalian. Ya berarti guys kita verifikasi bahwa Pak Tanto nggak ambil air kita. Ya. Dia bawa air sendiri. Oke, makasih. Rupanya guys harus beli 10.000. Jualannya sini. Puas sudah. Yo guys, aduh. Ih, tolong Bang. Bang, tolong. Oke guys. Berat kan. Oke, tolong. Kakian nih. Kemana aja tempat wisata yang di Aceh? Jangan buang sampah sembarangan. Kalau nggak kudahin. Cuy. Tampil maksimal kayak gue. Pakai sepatu kos yang mahal kayak aku. Ya. Ini lah bagus ini. Mantap ya. Gas, silat ni gas. Sobek. Selesai. Oh, selesai. Oh, turun. Nah, Dari mana? Apa? tap. Air mata air kering di atas. Kering. 6 biji cukup ah, 6 kuah. 6 sampai sore. Oh, cukup. Soalnya mata airnya kosong. Iyalah. Bang pergi dulu ah. Oke, Ya. ya. Yuk.